khona ke nayo ke lapha ke MC Alger kodwa ke umdlalo uphelile ke bukele uphela nje Orlando Pirates iyawuthatha lapha ke u3 points osukwini ke lanamhlanje kuyo lapha ke Polokwane City iwuthatha nje ke khona ke elilodwa lakhe lapha ke uSibisi iyona ke Orlando Pirates nathi ke TLB ibilo ikhe njalo ikha nje ngemuva ikhe nje ngaphambili ivimbela lapha ke abawo ke Polokwane City khumbule ke bukele umdlalo ke ozolandela uzothola ke ngehora ke lesikhombisa la ozothola khona ke umdlalo weKaizer Chiefs nawo ke lapha ke TS Galaxy ungale nje nalenkundla abalandeli bazosuka khona ke manje bese ke beya ke kulo mdlalo mina nawo sihlangana ke ngolesithathu emidlalweni ke Orlando Pirates nawo lapha ke MC Alger emva kwalokho umdlalo futhi Orlando Pirates ngesonto nawo lapha ke iMarumo Gallants la sobe sihamba khona ke ngoshuni wayo lapha ke iNedbank Cup ngalo lapha ke isonto umdlali ke ovelele useqokiwe engathi ke uzomthola lapha ke phansi enkundleni azothi ke bamnikeze ke imfanelo zakhe umdlali ke ovelele osukwini ke namhlanje phela ke bukele ke umdlalo phela nje Orlando Pirates iyo ke ngempela edla u3 points osukwini ke namhlanje